अगर इंसानस पता आसि मे 30 वरी तो कस्तान दो 50 वरी तो कस्तान दो 60 वरी तो कस्तान दो कड़न तमन दोन दोन बेहमो मस्जिद मज करो जार पारा दो सजदस मज मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ती यी तो अथ मज नी सजदस मज मगर यह मालूम यह पन्निस इल्मस अंदर थोमुत ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह अवै वन सजेशन उलमाए किराम दिवन मुफस्सिरीन उज़ाम दिवन दपन वन मामल तेल प्रेत कह पन शाह जान यह आखिरी शाह प्रेत कह पन नमाज जान यह मे आखिरी नमाज तेल मुमकिन चोन इख्तिताम गह कत पे रचरस पे नत अगर गाफिल रूद दुपत वल वन सहल वन बह 30 वुहर यह मे गह खुश ती कर तेल पई तेल कत हालतस अंदर मून अगर यथ कुश अंदर रूद ना पई यो शहमा सह शाह यह तेल अत शाहस गेवन बोजन यह तेल अत शाहस रिकॉर्ड बोजन यह तेल अत शाहस सूद खार आसन यह तेल अत शाहस रिश्वत खेन यह तेल अत शाहस बदकारी करन यह तेल अत शाहस शराब तो चरस चेन ना ना अमिस मालूम मे अम पतन यह दुनिया कन दपू यह आखिरी नमाज पढ़ सा यह नमाज वन अम पत मरुन यह क्या कर अमिस नमाज अंदाज क्या और अम पतन किस कैफियत अमिस नमाज अम पत क्या कैफियत अमिस अकि मिनट बे नमाज पत सलाम पत यह कैफियत गई जिंदगी भर तेल मुमकिन वला तुमूतुन्न इल्ला व अंतुम क्या कर मरनस तो मरन वकानन गो कमन बानन छांगर कर पोन जन चमिद गो नयन बानन गो वन वानन फालन यह मोतुक सह रटन खासन तो आमन योह खाली करन शहरन तो गामन यह थोमुत हजरत जुल जलालन खुदाए लायजालन तो बेमिसाल नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा अला व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बादु यक़ूलुल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين اللهم اسقنا غيثا مغيثا ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة وأصرفنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين या इलाही रश्त से ईमान सोन या इलाही रश्त से ईमान सोन जानवन शुख
نفع نقصان سون زانون چھُکھ ژٕے نفع نقصان سون بے طلب چھا سارنٕے رحمت وسان بے طلب چھا سارنٕے رحمت وسان تیوت سرگ چھا آ گئے رحمان سون تیوت سرگ چھا آ گئے رحمان سون رازقا بے انتہا نعمت دِژان رازقا بے انتہا نعمت دِژان گوٚژھ ژےٚ پتہٕ آسُن فدا زو جان سون گوٚژھ ژےٚ پتہٕ آسُن فدا زو جان سون یا الہی کر کرم نت کیا بنم یا الہی کر کرم نت کیا بنم گوٚژھ بنون مومن اندری شیطان سون گوٚژھ بنون مومن اندری شیطان سون زانون چھُکھ ژٕے نفع نقصان سون واجب الاحترام ذمہ داران تحصیل مٹن ذمہ داران معزز سامعین کرام ابتدا سندر ساری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام ان گنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان اللہ تعالی سندس غرس اندر جمع گسنس اندر شمودات و مقصد رضی گز گسن پروردگار بے گو سانن گنہن مغفرت کرن پروردگار سانن ایبن گس پرد پوشی کرن پروردگار سن ہم غم پریشانی گز دور کرن پروردگار آمین یا رب العالمین مسلمانوں یہ دنیا عارضی دنیا سندر یہ پتن کس مسلمان ذمہ داری یہ بنی تمہ چیز خاطر تیاری کرن وول یت ست امس پگاہ ملاقات کر یہ دنیا متاع القلیل متاع الغرور لو كان دنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد اگر دنیا بقا آسہا دنیا پوشون آسہا دنیا وفاداری کس کرہا تیل گوس دنیا پوشون کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد میں ناز چھے ژے برونٹ کٲنٛسہِ بشرس ہمیشگی دِژمٕژ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی یُس تہِ یتھ دُنیاہس اندر آو تٔمِس چھُ نیرُن قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ییٚمہِ موتہٕ نِش یِم ژلن وٲلۍ چھِ بنان یِمن حظ چھُ تتھ موتس سۭتۍ ضروٗر ملاقات بلکہ قرآن کرن بیان ولو کان فی بروج مشیدہ اگر یہ مضبوط کلن اندر تہِ ژورِ روزن توتہِ چھُ یِمن موتس سۭتۍ ملاقات یہ چھِ حقیقت اکھ یہ چھُ قانوٗنی قدرت اکھ سُہ امیر ٲسِن غریب ٲسِن لۄکُٹ ٲسِن بوٚڑ ٲسِن بہرحال چھُ موتس سۭتۍ ملاقات کرُن وۄنۍ یتھ چیٖزس سۭتۍ ملاقات چھُ کرُن اتھ چھُ یی نہٕ چارٕ کانٛہہ اتھ چھُ یی نہٕ چارٕ کانٛہہ یہِ چھُے ژےٚ فیس کرُن وۄنۍ کیٛاہ چھُ مُدا وۄنۍ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ اِنسان کٔرِتھ کانٛہہ سامانہ تیار ییٚمہِ سۭتۍ اتھ سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ مےٚ ملاقات تتھ چھُ قرآن کران پانے بیان یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کھوٗزِو پروردگارس ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرزِ نہٕ مگر ییٚلہِ مرکھ وۄنۍ مرزِ مُسلمان ییٚلہِ وۄنۍ مرکھٕے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ پل کر یہ ما چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ معلوٗم اگر انسانس پتہ آسہِ مےٚ چھُ 30 ؤری تہٕ کٔژتانۍ دۄہ 50 ؤری تہٕ کٔژتانۍ دۄہ 60 ؤری تہٕ کٔژتانۍ دۄہ کڑٕنۍ تمن 2 دۄہن بیہمو مسجد منٛزٕے کرو زارٕ پارٕ چھُ دۄہس سجدس منٛزٕے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تہِ یی تہٕ أتھۍ منٛز نی سجدس منٛز مگر یہ چھُنہٕ معلوٗم یہ چھُ پننس علمس اندر تھومُت ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے چھُ وۄنۍ سجیشن علماء کرام دِوان مفسرین عظام دِوان دپان وۄنۍ چھُ معاملہٕ تیٚلہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنُن شاہ زانُن یہِ چھُ ٲخری شاہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنٕنۍ نٮ۪ماز زانٕنۍ یہِ چھِ مےٚ ٲخری نٮ۪ماز تیٚلہِ چھُ مُمکِن چون یُس اختتام گژھِ یہِ گژھِ کتھ پٮ۪ٹھ رٕژرس پٮ۪ٹھ نتہٕ اگر ژٕ غٲفِل روٗدُتھ دوٚپُتھ ول وۄنۍ چھُ سہلٕے وۄنۍ چھُس بہٕ 30 وُہُر یہِ مےٚ گژھِ تہٕ تہِ گژھِ خۄش تی کرٕ تیٚلہِ چھُ پیی تیٚلہِ کتھ حالتس اندر یی موٗد اگر یہِ یتھ کُش اندر روٗد نہ پیی چھنہٕ یِہوے شاہ ما آسہِ سُہ شاہ یہِ تیٚلہِ اتھ شاہس گٮ۪وُن بوزِ نہٕ یہ تیٚلہِ اتھ شاہس رِکاڈ بوزِ نہٕ یہ تیٚلہِ اتھ شاہس سوٗد خار آسہِ نہٕ یہ تیٚلہِ اتھ شاہس رِشوت کھیٚیہِ نہٕ یہ تیٚلہِ اتھ شاہس بدکٲری کرِ نہٕ یہ تیٚلہِ اتھ شاہس شراب تہٕ چرس چیٚیہِ نہٕ نہ أمِس چھُ معلوٗم مےٚ چھُ امہِ پتہٕ یہِ دُنیا کٲنٛسہِ زن دپو یہِ چھے ژےٚ ٲخری نٮ۪ماز پر سا یہِ نٮ۪ماز وۄنۍ چھُے ژےٚ امہِ پتہٕ مرُن یہِ کیٛاہ کرِ أمۍ سٕنٛز نٮ۪مازِ ہُنٛد انداز کیٛاہ آسہِ اور امہِ پتہٕ کِژھ کیفیت آسہِ أمِس نٮ۪مازِ ہِنٛز امہِ پتہٕ کیٛاہ کیفیت آسہِ أمِس 1 مِنٹُک یُس یہِ بیٚیہِ نٮ۪مازِ پتہٕ سلامہِ پتہٕ آسہِ یِژھٕے کیفیت گٔژھ زندگی بھر آسٕنۍ تیٚلہِ چھُ مُمکِن ولا تموتن الا وانتم کیٛاہ کٔرۍ زِ مرنس تہٕ مرنٕنٮ۪ن وقانن گوٚو کمن بانن چھانگر کٔرِتھ پونۍ زن ژٔمِتھ گوٚو نین بانن گوٚو وٲنۍ وانن پھالُن یہ موتُک سٕہ رٹن کھاسن تہٕ آمن یِہوے خٲلی کرن شہرن تہٕ گامن یہِ چھُ تھومُت حضرت ذوالجلالن خۄدایے لایزالن تہٕ بے مثال ترٛایہِ نہٕ اوے کرن قرآنِ مجیٖد بیان ژےٚ تہٕ مےٚ پروردگار عالمین ژےٚ پاون ژےٚ تہٕ مےٚ از برونٛٹھ 1400 ؤری آیت مبارکہ نٲزِل گژھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان انن والو اتقوا اللہ کھوزو پروردگارس ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دیجو نظر پنس نام اعمالس پنس ذات راہس میں چھا پگا خطر تیاری روب چھُ آز برونٛٹھ 1400 ؤری دپان پگہ خٲطرٕ چھیا أسۍ چھِ پگہ دپان صبحن چھُ أسۍ چھِ ونان عربی پٲٹھۍ گد چھِ ونان کتھ صبحس گد چھِ ونان کتھ پگہس صبحس روب دپان آز برونٛٹھ 1400 ؤری صبح خٲطرٕ چھیا پگہ خٲطرٕ چھیا پگہ خٲطرٕ چھیا تیاری ییٚلہِ وۄنۍ آز تہِ وٕچھو أسۍ دپان نہ حظ وۄنۍ چھنہٕ کتھے
ونچھن ناز بے ون لکڑ ترہی ونچھن پائی ون کوتا رب دپن 1400 وری برون پگہ خطر چھیا تیاری پگہ دپت گو موت خطر چھیا تیاری قبر خطر چھیا تیاری محشر خطر چھیا تیاری چچھیا نام اعمال سندر کین زادیا کرمت جمع کننا مسلمان بایا مٹن سند روزن والا رامپور سند روزن والا کیربل سند روزن والا میانی جوان میون یہ چک اسلام آباد نیارن تو 3 لٹ چک چندس نظر دیون میں چھا کیا رائی یہ چک مومولی سیر تام ختم 4 لٹ چک چندس نظر دیون کرائی چھما برابر زادیارا چھما چندس یلی من زیوڑ تکروڑ سفر آس امی خطر چھیا تیاری زاندس تھا نام اعمالس نظر اب جس دنیا سمو بر یستی بچھئی تڑ تکٹ شنواو شیخ نور الدین رحمت اللہ یہ کوشر پر سمجھاو دبن اب جس دنیا سمو بر یستی بچھئی تڑ تکٹ شنواو نشکوڑ شڑ باز بر نہیں استی یس کری گنگل تو سوئی کری کراو جس تھا زن نظرہ زن وچمت پنیس نام اعمالس نظرہ ترمت دپک ناز میں کچھ معلوم کس دی نظرہ قرآن مجید مصراو سورہ قیامت سن رب کرن بیان دپن بل الانسان علی نفسی بصیرہ پرت کا انسان یست دنیا سندر یمس چھ پنس پانس پر پنس وجودس پر پور نظر ولو القا معذیرا اگر تو دنیا کۭژاہ تہِ معذرت کرت اگر تو دنیا نزدیک کوتاہ تہِ نیک آسک رُت آسک ہُہ آسک یہِ آسک مگر پننس پانس نش چھپت چھُکھ نہٕ ژےٚ معلوم میں کیا کوٚر آز دۄہس نٮ۪ماز کۭژاہ پرم نٮ۪ماز پرم سارے ذکر آز قور کوٚرما کِنہٕ مےٚ کمٲے آز دۄہس گۄناہ کِنہٕ مےٚ کمٲے ثواب بل الانسان علی نفسی بصیرہ پرت کا انسان چھ پنس نفسس نش واقف میں کیا کور دۄہس ژےٚ دِژتھا نظر کُنہِ دۄہ پننس شامس پننس نام اعمالس اما دۄہس کیا کمووُم دۄہس کیا کوٚرُم نام اعمالس اندر جمع شامس چھ زینمتس نظر دیوان حرام کموو حلال کموو زینمتس نظر شامن غلطانس کوتا آو زیون کوتا کمائی کۭژاہ کر مکان کوٚت واتنو مکانس چھ بیاکھ پور کرن مکانس پش کرن یتیُک مکان کوٚرُتھ مکمل یتکس مکانس چھُکھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ رنگ و روگن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تازٕ تازٕ نوٚو نوٚو رنگ کرن مگر تتیُک مکان چھُ یاد یتھ مکانس اندر نہٕ کہانی بکار نہ چھِ اولاد بکار 3 چیز کورنگ بیان یم چھ قبر تان گژھن سۭتۍ مگر وَیَبْقَى وَاحِدًا اکُے چھُ سۭتۍ لگن زٕ چھِ واپس پھیرن اولاد تہِ واپس مال تہِ واپس وَیَبْقَى وَاحِدًا اکھ سۭتھی چھُ سۭتۍ لگن سۄ گٔے نیک عمل اگر نٮ۪مازا پٔرمٕژ چھتھ صدقو خیراتہ کوٚرمُت چھُتھ اگر ماہ رمضانس لول چھُتھ بوٚرمُت اگر ذکر و اذکارن سۭتۍ روٗدٕے کھوٚے اگر قرآنِ مجیدس بوٚرُتھ لول اگر سورہ مبارکن بوٚرُتھ لول اگر سورہ ملک اوسُکھ پرن وول بنیومُت اگر قرآنِ مجیدس اوسُکھ بنیومُت تعلیٖم کرن وول میانہِ جوانا یہِ چھُے قبرِ منٛز تہِ سۭتۍ ییٚلہِ کلہٕ کِنہِ یی ییٚلہِ کلہٕ کِنۍ یِنَے عذابٕکۍ فرشتہ تی یہِ قرآنِ مجید یہِ ترٛٲیِن ییٚلہٕ یہِ اوس قرآنِ مجید پرن وول ییٚلہِ سیٖنہٕ کِنۍ یی عذاب اتی صدقو خیرات یہِ اوس خرچاون وول فی سبیل اللہ ییٚلہِ کھورو طرفہٕ یی عذاب اتین تِم قدم بکار یِم قدم مسجد کُن آسکھ پوٚکمُت ژٕ دِ وۄنۍ نظرہ بہٕ دِمہٕ نظرہ اَسہِ کیٛاہ یی بکار قرآنِ مجید تہٕ یہِ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ سانٮ۪ن گرن اندر موجوٗد روٗدمُت پڑھن گئے کتھا ون چھُ یِوان دپان نہ حظ یہِ نہٕ قرآنِ مجید اتا یہِ نہٕ تہٕ قرآنِ مجید مٔشیٖد منٛز ییٚتہِ نہ چھُس پرنٕے کانٛہہ ییٚتہِ چھَس بے قدری تھاو مٔشیٖد منٛز توتہِ پرٮ۪س کانٛہہ ات عظیٖم نعمتس چھُ گرِ دکہٕ یِوان دِنہٕ قبلہِ چھِ جاے یِوان دِنہٕ
ڈشس چھ جائے مگر قرآن مجید چھن گرس اندر جائے ریکارڈن چھ جائے موبائل چھ دو خود نئی نئی طرز نئی نئی قومتس یون واریاہ بڑی بڑی موبائل گرن اندر موجود مگر قرآن مجید نہ گرن اندر موجود ہوئی حدیث چھ کتاب نہ گرن اندر موجود ناو چھ اہل حدیث ناو چھ حنفی شافعی مالکی واریاہ بڑی بڑی دعویٰ کرن وال مگر یل قرآن مجید اس پر نظر دیون اچھن قرآن مجید کیا جواب دک در دربار حضرت اللہ بکیا جواب دم اللہ تعالیٰ سن دربار اسے بہائی زور پنن گرن اندر ترو اسے زور پنن گر کر واران شیطانس حوال اسے گر کر شیطانس حوال ابلیسس حوال کاش سے یہ گر کرمت رحمانس حوال کاش سے یہ گر کرمت رحمانس حوال تیلے اس پڑھن سورہ بقرہ تیلے اس پڑھن آیت الکرسی تیلے اس پڑھن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیلے اس پڑھن لا حول ولا قوت الا باللہ سکورت کیا چشیا یہ سامان گارس اندر یہ سامان چا پاگا بقار کن چا دبت وال دنیا بنگل بنیو اس صرف دنیا کس بنگلس پتہ بچنا انکار کرن مکان بانان یہ گوس آسن وسیع آراز مکان یہ سعادت مگر یل ایمان آس یل ایمان یل اسلام آس یل غرض دین آس یل کوڑ دین آس یل نچیز دین آس پتہ اگر گر آسس وسیع نچی ہشی کتا دینی چھ ہچناون کوڑ گوس آسن الگ کمر نچیز گوس آسن الگ مالس ماج گوس آسن الگ کمر مہمانس گوس آسن الگ یہ کس ہچناون یہ دین ہچناون یل دین یوس پچی ہشی کتا اسی کمرس میں شنگ یہ طریقہ سن مگر وسیع آراز مکان رنگ روگن یہ پوز مگر ات گوس تیل دین ثر تتیک گر تہ تعمیر تت کس گر خاطر تہ کر تعمیر سہ قبر تہ کر تعمیر سج بناو سہ قبر پنن تہ بناو سہ گژھ نہ آسن چانہ خاطر حفرت من حفرت النار سہ گژھ آسن روضۃ من ریاض الجنہ سہ گژھ آسن کینسن قبر چھ پوش زن شیری کینسن قبر چھ سیاچا کینگل صاحب چانے ویرے کینگئی زیرے اکی گمرا شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ بار بار چت میں کرن نصیحت مگر اچھے اڑے وانن یم گئی سانی یوتم ہوید نا تن چھ ٹھیکہ روٹمت اڑے چھ ٹھیکہ روم یم چھ سانی یوتم چھن کیا اچھا آسان کات کران دپان یم گئی گستاخ ولین ہند زن چھ تم گری کنس شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ چھ کنس گری سہ سارنی ہند اس مسلمان تمس ولی خدا شیخ نور الدین رحمت اللہ بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ یہ کن الگ جماعت کن یہ کشیر ہند بزرگ یہ کشیر ہند بزرگ یہ سارنی ہند ات پہ سن جامعہ مسجد یہ سارنی ہند ات پہ مسجد سارنی ہند ات پہ بزرگان دین تہ سارنی ما کنس اکس جماعت ٹھیکہ تہد اگر کر گستاخی یہ سانس بزرگس ست گستاخی مگر یہ باغر آئی امز کڑت ان بزرگ یم تہند شاید بزرگ میں ون رات جمعہ پہ یم گوڑ سان بزرگ یل ثہ پڑھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سہ نمازن رفع الیدین کرن قائل آمین بالجہر کرن قائل ون یل ونو سہ سون بزرگ یہ مانن میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ باقی بزرگان دین یمن سہ اس رشتہ یمن سن گستاخی کر سہ ست گستاخی بہرحال شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپن کینسن قبر چھ پوش زن شیرے کینسن قبر چھ سیاچا کینگل صاحب چانے ویرے کینگئی زیرے اکی گمرا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ پرت کا انسان دی جو نظر میں کیا کرنامہ اعمال استندر جمع میں چھا پگا خطر تیاری کننا چھم تیاری مسلمانو اشت دور سندر گزرن بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ
بخاری کتاب الفتن راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه قیامت گسن تو تنتان برپا قد قیامت این تو تنتام یو تنتان شخص آس قبر پیڑ گزرن تو قبر پیڑ نظر تران پتہ سے بیان کرن یا لیتنی مکانہو وائی بھئی کیا جن ات قبر اندر بھئی کیا جن صاحب قبر بھئی کیا جن درامت یم دنیا یا اس فتنن یندور یا اس فتنن یندور پرت طرفا اس فتن نظر گسان یہ سوئی فتنیت متعلق بیان او کرن صبح انسان نیرن مومن حالت سندر و یمسی کافرا شام اس کرن مومن حالت سندر و یصبح کافرا صبح واتن یاسی ایمانس مقلومت سودا کرت امی آسی ایمان مقلومت کنت از شو سہل پڑ فکر تارن یل موبائل وچن مشن فکر تارن ات کیا شاسن ات کم چیز لبن یون یوتھ انسان چھ کمنٹ کرن سے سچ میں باسن امی چھ ایمانی سلب گسان حضرت مولی صاحب ام کیا ہوا مولی صاحب کیا وانا عالم کانتے استن یت جماعت ستت جماعت اگر حقچ کاتوس وانن یعنی کیسے عالم دوب نماز پڑھن چھ برحق یہ چھنا صحیح کا یور چھ کمنٹ لکھن کران اتا تس کمنٹ سنن کرت امس مولوی صاحبس ام کیا کور یہ یعنی عالم چھ دپن نماز پڑھو عالم دوب شرک چھ منع یا مہی طالب علمن ون کم علمن تو کم عملن ون ہے یہ چھ شرک یہ چھ بدعت یہ چھ فلان چیز دلائل سار پت کور کنسی کمنٹ دپن ہے تس بدردہ ون یا تمہ انداز لکھن یا دپن یہ کافر یم کنسی کافر ون تمس پہ کیا کورک بیان یہ کفر فتوہ تمس پانسی پانسی لگ کنس دپن یہ مشرک یہ فتوہ پانسی اگر نس یا لعنت کرن کنس پہ لعنت واپسی نازل تہ فکر تران کہ کمنٹ گس گوڑ وچھن بہ کیا چھس کران بہ کیا چھس لکھان مے چھا پتہ بہ کیا چھس لکھان یما چھ پانسی گوڑ گوس سوچن پتہ گوس کمنٹ اہل حدیث نوجوانن چھ مین گزارش یل تہ کمنٹ ٲسِو کٲنٛسہِ عٲلمس یا کٲنٛسہِ کران گۄڈٕ گژھِ نہٕ کرنی ییٚلہِ وۄنۍ کٔرِو تہِ تیٚلہِ تہِ گوٚژھ کرُن رٕژر سان تیٚلہِ تہِ گژھِ نہٕ بے ادبی لعنتُک الفاظ کفرُک الفاظ شرکُک الفاظ مشرکانہ الفاظ گژھِ نہٕ آسٕنۍ تُہنٛدٮ۪ن کمٹن اندر یہ نہ چھُنہٕ ادبن تہِ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک کینٛہہ بہرحال پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان دی نظر یہ چھُ فتنن ہُنٛد دور ونکن تم لبیو تو ہر طرف یم چیز مگر نظر دی میں چھنا نامہ اعمالس اندر کین جمع کن بہ چھ تیاری کرن کین کن کہین تیاری تھیو کیاز دو چھ ینو یہ چھ مسلم صفات القیامہ کے حوالے حدیث مبارک بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چھ تیاری کم خاطر چھ کرن اس رب دپن پگہ خاطر کرز تیاری وچ تیاری کم خاطر تیاری شامی خاطر کارن یقوم تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار میل یسی آسمان یا آسمان روزن کے اذا الشمس قورت یسی آفتاب یہ گز بے نور تارک گسن بے نور آسمانی چھل چھل والن انسان آسن کل فروش المبثوث یمن پہاڑن دونی پروردگار انسان آسن پن پمپرن ہند پاٹ حالت آس واریاہ زیادہ ابتر یہ آسمان روزن یہ زمین روزن کے سوری کر ملیا میٹ پروردگار کل من علیہا فان سوری مقلی نہ روزی زمین نہ روزی آسمان بدل زمین بدل آسمان سوری کیا بدلائی پروردگار دنیا سندر روزن جبریل امین تے علیہ الصلوۃ والسلام کہر روزن دنیا سندر تماماً کر ختم پروردگار پتہ سے آفتاب
کمی انداز آسی یمی انداز آسی تی چھ زانن پروردگار مگر تپش آسی آفتابس واریہ زیادہ یہ آسی اخ میل دور راوی حدیث بیان کرن مجھن معلوم یہ چھا مسافتک میل کن یہ چھ سرمتج تی چھ عربی پر میل لیوان راوی چھ اتاندر اختلاف یہ چھا سرمتج ہن میل کن یہ چھ مسافتک میل ون یسی میل اگر مسافت کوئی میل چھ سہ گو زیادہ دور اخ میل آس کس دور آفتاب پتہ وس ارخ گرم آس واریہ زیادہ اخ میل یل آفتاب آس دور تو کوتا گرم آس ارخ کوتا وس یہ وس یہ ارخ وسن پتن 7 اتھ بون پتہ کھس واپس پتہ رٹ پرت کانس پنیو گناہو مطابق یمس یمی انداز گونا تمہ انداز بنہ سارخ رٹن وول کنس گوڑن تام کنس کوٹھن تام کنس تنس تام کنس سینس تام اڑین آس لگام یارک اڑین آس سر پٹ سہلاب مسلمانو اگر یسن چک بچاون پنن پان سباتن یدلیوم اللہ فی دلی یوم لا ذل الا ذلہ اگر یسن چک بچاون پان اندو ترٹی کیسن خوش قسمتن عرش کی سایستل پروردگار امتنا یوتا علتش اس النفسی اس گرم ارخ مگر ات حالت اندر ترٹی مسلم کتاب و زکاة کے حوال 7 قسم کن لکن عرش کی سایستل پروردگار اچھا زان غور کورمت بہ ما ات اندر تہ بہ گوس ات مز یون غور کور اس کت پٹ بہ گوس آئیس افسرس مز ات لسٹس مز یون اچھس محنت کرن وارز ہمسائین رشتہ دارن مولی صوبہ زار پار مسجد نیاز درسگاہ نیاز پھلن شے نیاز ہے لسٹ گوسم کت مز یون جی پوسٹس مز گوسم ناوا نیرن پھلن پوسٹس مز گوسم ناوا نیچو گوسم پھلن پوسٹس کھسن زان چھیا یہ روٗدمُت خیال میون نیچو گوس آسن یا بہ گوس آسن تتھ پوسٹس یمن کتھ رٹ عرش کے سایس یتچ کرسی نہ چھن زیادہ کالس پوشن واجن کی یتک ایسی شہجار تے ایسی وشنیر نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول یتک آرامک بنگلن تے آرامک بیڈ نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول مگر یمس عرش کے سایس تر رٹ پروردگار یہ سایہ چھس پوشن وول تیتس کالس حتی یقضى بین الناس اگے یم 7 قسم یتھ حدیث مز کورک بیان پرت کان اللہ تعالی سن وت اندر خرچاون یہ آسی پنہ صدقہ خیرات کے سایس تل حتی یقضى بین الناس ہم 7 آسن توتن تام حتی یقضى بینن یتستان لکن درمیان فاصلہ کر پروردگار توتن تام رٹک پنہ عرش کے سایس تل پروردگار ام کم آسن تو پڑھو ام پانے میں چھنت وضاحت کر امام عادل امام عادل بادشاہ سہ شخص قلبہ معلق الی المسجد یمس سن دل آس مسجد کن اٹکت بار بار بہ گوس مسجد میں نماز پڑھن بیاکھ نماز کرواتہ نماز شباب نشا فی عبادت اللہ یم پنن جوانی گزر عبادت اللہ ز شخص یمن پانہ ون محبت اللہ تعالی سن خاطر یم صدقہ کر اللہ تعالی سن وات اندر رشنت کھوڑ اتس لج نہ پتہ سنو جوان یمس امیر خاندانچ کوڑ حسب نسب واجن کوڑ شکل واجن کوڑ عقل واجن کوڑ دیون پانس کن دعوت ول سے میون درواز چھیل ول بن میں سج بدکاری کرن وول یا اسن توائب یا اسن سکور یس تی نظری چھو گسن یتی یس بازرس چوریان پھیرن ننگئی پھیرن اوڑی دعوت دیون یہ چھن سو بلکہ یہ آسی خاندانی کوڑ یا آسی حسب نسب واجن کوڑ امیر گارانج کوڑ شکل واجن کوڑ یہ دی دعوت دپی ول میون درواز چھو علی چلی اوڑ کرک نیرت انی اخاف اللہ نسائی بنا دعوتس لبے کرن وول
بظاہر چھ باسان یہ کیا لکٹ عملہ مگر امس عظیم سو اجر امس رٹ عرش کس سایس تل پروردگار اگر پنہ خواہش کرن قربان اگر پنہ خواہش کرن خش اگر پنہ ایمانس کرن راش عرش کس سایس تل دیز جائے پروردگار سو جوان یم جوانن تاز تازن ایمان ناوسس مرصد ابن ابی مرصد ناوسس مرصد ابن ابی تاز اونمت ایمان نبی رحمت سسمس آو دپن حض میون نا ایمان ون باز یسن فرمان بردار وفادار میں ونتا میں کیا کروں سگس مکۃ المکرمہ واریا مسلمان یار چھ مکۃ المکرمہ سندر تم چھ مکیو قریشو مکیو کافرو کرمت پانس نش بند تم کر تقاضات یہ چانس ایمانس کہوٹ یہ چانس ایمانس آزمائش نیر سمیانی یارا یار وہ تدراو یہ مکۃ المکرمہ اندر پنن یمن ساتھین کرن آزاد کرن گوز دعاگ بنن یوت دو بنیوس امی انداز امس آو تمی پیڑ آلو یم پیڑ امس آلو اس دوری جاہلیت اندر یوان امس آئی جاہلیت آوازا ات پوڑ از میون نوجوان دپن از مولی صوب ببنی اس دور تھون وول تی نماز پرن وول تی ذکر و اذکار تہجد مگر محض شمون دوری جاہلیت کی آواز کنن گسان بہ کیا کرا حال تساندر محض شو بیون یم چیز بہ کیا کر آج اکثر نوجوانن یہ چیز واریاہ زیادہ رکاوٹ میانی جوانا اگر پان چھ بچاون امی عذاب نش اگر جہنم نش بچاون پنن پان اگر محشر تپش نش بچاون پنن پان اگر عرش کے سایس تل چھ روزن تو تل چھ موقع جوانی ڈجی یہ موقع یہ کے جوانی ڈج موقع پتہ ین وول کیا یہ ونکن موقع جوان چھ اگر یت دورس اندر پانس کرت رچ ات آلوس کورت نقار یوڑ دبتس انی اخاف اللہ سو گو کامیاب عرش کے سایس تر رٹی پروردگار آلوا دبنس انت مرصد شو سما مرصد دپن بچس بسے آناک بچس چن سو خاتون یمس ستیا ریلیشن یمس ست زندگی سو گزارن یمس ستیا افیئرز اسی کشر پٹ ونو یمس ستیا ٹرم آسی سو کت گو ژے ترووت یہ وتھ ژے چھُکھ نہٕ وۄنۍ ملاقات سے یوان بے پرارن ٲسٕس ژٕ چھُکھا مے نِش آمُت دروازٕ چھُ یلے میون بیڈ چھُ آز تہِ چانہِ خٲطرٕ تیار شہرِتھ تہٕ پوٗرِتھ أمۍ دوٚپُس یورٕ اِنی اخاف اللہ نہ چٲنِس عالمس بننہٕ لبیک کرن وول بہ گژھنہٕ چٲنِس اتھ عالمس اندر امہِ عالمہٕ سۭتۍ مُتٲثر مگر میون نوجوان دپان مےٚ حظ چھُے قسم کھیوٚمُت مولوی صٲب انا للہ و انا الیہ کیا وعد کشیر نوجوان چھُ آز دپان مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت مےٚ چھُنہٕ حظ وعدٕ کوٚرمُت اتھ وعدس چھا أڑۍ چھِ ونان اتھ وعدس تہِ چھُ کیٛاہ اتھ تہِ چھُ کفار دیُن اتھ وعدس چھُنہٕ کفار وفار کینٛہہ یہِ چھُنہٕ وعدے یہ چھُنہٕ اتھ معاملس اندر حلالے اتھ کیا وعدٕ امیک وعدٕ سٲری اپُز وعدٕ امیک تمام یم تہِ اتھ معاملس اندر ژےٚ کوٚرمُت یہِ سورُے اپُز اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کفار یہِ ژھٕن یلہٕ ترٲیِتھ تہٕ واپس بچاو پان بچاو یِمو دوٚپ مےٚ چھُ قسم کٔرمٕژ تہٕ مےٚ چھُ کیٛاہ تھانۍ کوٚرمُت یہ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ژےٚ کَرُن ژےٚ چھُے بس واپس یُن تہٕ توبہٕ کرُن ژٕ گوٚوُکھ آزاد نہ آپ کو قسم کے لیے کوئی کفارہ دینا ہے نہ وعدوں کے لیے کوئی کفارہ دینا بچاو پنُن پان یہ واپس امہِ عالمہٕ نِش أمۍ دوٚپنَس اِنی اخاف اللہ
مجھے خوف رب سن بھئی امن چانس عالمس اندر واپس دبنس اگر نہ آوک واپس میں وچھک سے کیا کام کرن یمن مسلمان قیدن چھک آزاد کرن بکر کھئی بیادار مکی کفار بجاناوی سزا بلائناوی بمارناوت بزالناوت بتھوناوت بند دبنس یہ خوش گسی تے کر میں چھو سوری برداشت مگر میں چھن برداشت پنس ایمان از داغ دن یہ داغ چھن لکڑ داغا کیا وہی جوان ہے علامہ اقبال کرے تعریف رحمت اللہ دبن وہی جوان ہے قبیلے کیاں قطارہ جوانی جس کی ہے بیدار ضرب ہے کاری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کن شئی سہوتی ہے یہ کس چھو معصومن الخطا کس چھو چھا کہاں ہے کہ دعویٰ کرے خطا تے ہے کیسا حسن مگر یہ ستے محنت چھا اورال کرم سچ سرحانس لائے سچ واریہ زیادہ اپریشیبل یہ ستے مقام چھا کرم اس واریہ زیادہ یہ سو لندن گو نا پڑھنے لندن سے آج چک ناو بوزن کشوری نوجوان چھو ناو بوزت میں کر جو ماپ میں انہیں پتم لڑتی ہے اسلام آباد چھو نا واسن کہتے ہو رام پورگ نوجوان دبن نحض میں نہیں پتہ ایمانی داڑی ہونے کہتے اسلام آباد چھن کہتے اتنا اسلام آباد اچھنے میں سے ایمان سلامت ہوں دبن بگوس نا سینٹرل امتاز پتہ آنہی میں پتسن میں داڑی تھوڑا سوٹری کری رہتا ہے رودن پر سیازرہ ونہلی سری نگر بچ امیشو ڈولو گسن پانے دپن ناز پترود سا بہلی دست کنی سری نگر تشے فکر تارن مخالفت گئی پنی جائے البتن انسان اس پس وشن بکیمش اس مخالفت علامہ اقبال چھو لندن گسن لندن یہ لندن ووت پڑھنے خاطر اس میں ان پڑھ کے یہ اس زبردست پڑھیر ہم چھو لندن پڑھنے یہ لندن وشن ات ونن لندن ژجس کرکھ نیرت دپن زمستان ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی زمستان ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی نگر نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی چل لکڑ کت میں آنی جوان دپن یس لندن ہوا او سوس تیو تیز زمستان ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی یعنی اس تک بہرا روی بہائیون ہوا سو ہے کہ میں اس ایمانس ٹکڑ ٹکڑ کر تلکن بچونس اللہ تعالیٰ سے فضل مگر نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی میں ترون تجت تحجد دپن لندن ترون میں تحجد دپنس مل علامہ اقبال کیا چھو کرن دپن قرآن پرن قرآن چھس دنس قرآن پر تتھے پر زن چھو نازل گژھان دپن پتیل قرآن اس تلاوت کرن پتہ اس قرآن پیون تاپس تھاون تیوت اس ودن علامہ اقبال رحمت اللہ بہرحال یتھن غلط آس گومت تتھن مانو البتہ یتھن تم صحیح آس تتھن تہ کروس نہ مخالفت نہ نہ چھن شوبان سان یس یم دنیا درا اس کیاز کروس مخالفت اللہ تعالیٰ کرنس یم یتن خطا آس گومت تتھ کرنس معاف پروردگار یہ رچر کورن تتھ دس اجر عظیم پروردگار بہرحال یہ کرن بیان وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا جوانی جس کی ہے بے داغ ضرب ہے یہ نہ چرسک داغ دکھ جوانی نہ شرابک داغ دکھ جوانی یہ نا پتہ چھن پنن یہ قبیل تے ایکسپٹ کرن پنن بستی ایکسپٹ کرن اکلٹ ووت یہ عزت اکلٹ ووت یہ وقار پتہ چھن کہاں رہتا پتہ چھن مول موج تو دت کار واللہ پانس کر رشت مکر شراب کی بج پنن جوانی مکر چرس بج پنن جوانی مکر غلط کاری ہنز بج پنن جوانی پنن یہ عزت یہ لئی واریہ زیادہ کم اچھا واریہ زیادہ کم پنن عزت مراو راو پنن گھر کے نشن پنس محلس نشن پنس علاقس نشن علامہ اقبال دپن تی دپن سوی جوان چھ قبیلک آسن چشمن ہند گاش تارک یم سن جوانی بیداغ تی کیا گو اگر چھ رام پورک کان نوجوان آسی دین صوبن لڑکا آسی پتہ اگر چھ اسلام آباد کان دپی ہے پھلن نوجوان شکل صوب مثال محسن صوب رفیق صوب بلال صوب میں ون تات کے شیوان زانیہ نا تل سے کس کس ہے زم سری ہن نا ذہن ساز سونے ہمسائے ہے لڑکے سونے
ون زن دپنے کھانا اللہ بچین چرسی اگر مول تہ اسلام آباد ذمہ ہے کی بنا زان آس تتی کھانا بزانن پان بچا پنس ات عزتس کر رٲچھ دپنس یہ خوش گژھی تہ کر مگر بہ واپس چانہ وتہ پہ یم عیانا بہ واپس بہ کر بے دپنس کر بے یہ سزا دن بہ مے قبول مگر داغ دم جوانی ام کریم بیادار دپن 8 شخص لاڑے پت بہادر اشخاص لاڑے پت بلند و بالا جسارت لاڑے 8 نفر پت یہ دون تاکہ شیرود کس گف کن ژور بالس کن ژور سائڈس کن ژور یمن گو یمن آو نظر یم ژھانڈان اور یور تو بول براتش پیک ضرورت پیشابش پیک ضرورت تو یمن لوگ پیشاب کرن امس چھینٹ ایچن یعنی چھک ایچن یعنی امس مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کرن بیان یتھی چھینٹ ایچن یعنی امس نوجوانس فعاما عنہم اجمعین یمن 8 گو چشمن گاشی نیون پروردگار یمن چشمن گو 8 گو نابینا کرن پروردگار یس جوان پنن جوانی یسن بچاون تھی ہیکو نا امس سندس تھی ہیکو نا امس عذاب تکلیف واتنائت امس رٲچھ کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ آز تہ کر رب ژت مے وعدہ بہ فرمودے محمد 3 شخصن چھ وعدہ کرن پروردگار یمن چھ معاون مددگار پروردگار 3 شخصن چھ معاون مددگار پروردگار تمس غلام اس دپن بہ کرہا پان آزاد تمس قرضدار اس دپن بہ والا قرض نکھ تمس جوان اس دپن مین جوانی گز داغ نش بچن بہ کرہا نکاح امس آز معاون مددگار پروردگار یہ فرموی محمد رسول اللہ امس جوانس کورک بیان امس کس معاون مددگار امس رب معاون مددگار 3 شخصن متعلق اخ تمو مز یہ جواب یمس نکھچ خواہش کیچس نکھچ خواہش میون کردار گوس بچن بہ گوسس ن داغدار گسن امس معاون مددگار پروردگار ژےٚ کۭژاہ قدر میانہِ جوان ژےٚ کوٗتاہ مقام میانہِ جوان ژےٚ چھُے معاون مددگار پروردگار بچاؤ پنن پان یہ واپس عرش کے سایس تل تہ دی جائے پروردگار عرش کے سایس تل تہ رٹی پروردگار ین پنن جوانی کرک تمن وطن اندر ضائع ان پگہ جواب آسین در دربار حضرت اللہ ان شبابہ فیما ابلا جوانی کترا تات متعلق کری سوال پروردگار مل مفلس مفلس کس المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع مفلس گو سو یمس نہ معلومات یمس نہ دینار درہم تیاری کرن خاطر دبک نانا میان یارو ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة بج 3 عمل اگو ایمان بے گو حج یم زترائیت 3 عمل یمائی اگو نماز بے گئی روز تو بے گو زکاة یمائی 3 عمل آسن برابر مکمل ایمان پتہ سز نماز تی مکمل زکاة تی مکمل سیام تی مکمل مگر قد شتم هذا وقد فادا وعقل مال هذا کنسی چپا جوانی لبی تراو ٹاس لابچن پتھر اما یہ کیا کرن یہ کیا میں مانن اوڑی چناز واریا نوجوان فیس بک اس پر گمت باور اور چھ کلن والن ٹاس سیری پروردگار دین نجات پنس پانس ازادیون یہ کم کر بیان یہ نہیں کرن یہ نہیں کام بھی عقل تے کرن یہ نہیں باور انسان تے کرن کلس سیری والن پانس کانگڑی والن اس کا مصیبت اس نہیں
أشي ژھانڈان شیٖن یہوے قوم چھُ شیٖن ژھانڈنہِ درٛامُت روٗد ژھانڈنہِ درٛامُت ییٚمیُک نوجوان کیٛاہ کران کنہِ والان پانس سیرِ والان پانس پھلہٕ دِوان دٲرِتھ دیوار یہ چھِ حالت سر اللہ تعالیٰ کرن سانٮ۪ن نوجوانن نسلُک ہدایت سانٮ۪ن نوجوانن نسلُک ہدایت سانٮ۪ن کورٮ۪ن نسلُک ہدایت سانٮ۪ن اولادن نسلُک ہدایت آمیٖن یا رب العالمیٖن چھِ جوٲنی یہ چھِ آسان نادٲنی مگر بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس نوجوانس پٮ۪ٹھ چھُ تعجب کران پروردگار یُس جوان مگر نادٲنی چھس نہٕ آسان یعنی سُہ چھُ جوٲنی منٛز تہِ آسان بیدار نہ مےٚ چھُ موتس سۭتۍ ملاقات یم تہِ چھِ نوجوان یُس تہِ چھُ بیدار نوجوان ییٚتہِ ما کوٚر بہٕ اوسُس اوترٕ تہِ ونان اسہِ دوٚپ ؤلی خۄداے گٔے کۄم یِمن استان چھِ بنٲیِتھ ییٚتہِ چھِ تِمے یوت ؤلی خۄداے یِمن نہٕ استان بنٲیِتھ کینٛہہ تِم چھِنہٕ ؤلی خۄداے نعوذ باللہ پتہٕ گٔیے یہِ کتھا یِمن درٛاے یِم دُنیا اللہ تعالیٰ کرنکھ سارنٕے مغفرت یِمن استان چھِ تِمن تہِ کٔرِنۍ مغفرت یِمن نہٕ استان تِمن تہِ کٔرِنۍ مغفرت پروردگار درجاتن کرنکھ بلندی پروردگار پتہٕ چھُ مےٚ سوال زندٕ اندر چھا ہٮ۪کان ؤلی خۄداے ٲسِتھ زندٕ اندر ہیٚکیٛاہ ؤلی خۄداے ٲسِتھ کٔشیٖرِ اندر چھُنہٕ باسان زندٕ اندر ہیٚکہِ ٲسِتھ کانٛہہ زندٕ اندر کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ سُے چھُ محرم سُے چھُ آسان ؤلی یہ چھُ زندٕ اندرٕے گۄڈنٮ۪تھ آسان زندٕ ؤلی خۄدایَن کٔر نہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو قدرا نہ زندٕ ؤلی خۄدایَن گٔے نہٕ ییٚتہِ قدر تِم بیٚچھنٲیِکھ تِمن دِتِکھ چوب تِمن پجکھ لیٚکہٕ تِمن سیدے پتہٕ زندن سیدے ییٚتہِ سارنٕے پتہٕ شیخ نور الدین رحمتہ اللہ علیہ زندن چھِنہٕ ییٚتہِ تراوان زندن چھِنہٕ ییٚتہِ ؤلی خۄداے مانان زندٕ مٲنۍ زندٕ ؤلی خۄدایَن کٔرِو قدر زندٕ ؤلی خۄداے گٔے تِم نوجوان یِم وٕنکٮ۪ن یتھ جوٲنی اندر تہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ دٲڑ نہ یہ چھا لۄکُٹ ژےٚ باسان أمۍ سُنٛد یہِ سُنتہِ مُبارک گۄڈٕ ہیوٚر یزار پتہٕ چھُس دپان کانٛہہ اے خانٛدر دِمہاے بہٕ کوٗر دِمہاے مگر ژےٚ چھے تھوڑا یِہوے دٲڑ زیٖٹھ پہم یہِ ژھٕن تہٕ ژھوٚٹ کٔرِتھ واللہ اور کرنٲیِکھ واریاہ ژھٔٹۍ واریاہ نوجوان کاسنٲیِکھ دٲڑ پتہٕ بنیووُکھ نِکاح تیٖتِس کالس نِکاح بنیو نہٕ یِہوے قوم چھِ دپان روٗد کیٛازِ چھُنہٕ پیوان تہٕ شیٖن کیٛازِ چھُنہٕ یُس نوجوانس دٲڑ کاسناے پتہٕ کیٛاہ حالت آسہِ یُس نٮ۪ماز تراوناے بانگ تراوناے نوجوانس پتہٕ دپٮ۪س اتے کرو خانٛدر اتہِ کیٛاہ کرکھ ژٕ ایکسپیکٹ یِمن نوجوانن کٔرِو قدر ییٚتہِ کٔرٕکھ چرسس قدر پھُکی ژوٗرن قدر رۄپیہِ والٮ۪ن قدر ییٚمِس دیٖندارس چھنہٕ قدرا یِم چھِنہٕ ویلِوا کیٚنٛہہ آسہِ گژھان یِمنٕے کٔرِو قدر یِمنٕے نوجوان یِم نٮ۪مازِ گُزار چھُو یِم بانگ چھُو پران یِم نٮ۪ماز چھُو پرناوان یتھ دورس اندر یِم پنُن رویہِ مُبارک چھُو سجٲیِتھ تٔتھۍ رویہِ مُبارکس سۭتۍ یِمن کٔرِو قدر چھُ مقام تہٕ مرتبہ مگر أمۍ آسہِ کٲنٛسہِ لگٲمٕژ جوٲنی زورس اندر ٹاپ کٲنٛسہِ پٔرمٕژ لیکھ مال کھیوٚمُت تھپھ دِژمٕژ لُٹیر بنیومُت اور اَمہِ پتہٕ یِیَس بیان کرنہٕ ؤلِو سا دعوے دارو نِیِو أمۍ سٕنٛز عمل نیو نماز تہِ نیو زکات تہِ نیو روزٕ تہِ مۄکلٲیِو سورُے عمل مۄکلن مگر گۄناہ مۄکلن نہٕ دعوے دار مۄکلن نہٕ ترٲیِو سا گۄناہ وۄنۍ ترٛایِن یِم گۄناہ یوٚتن تانۍ عملن ہُنٛد پہاڑ اوس کھڑا اتٮ۪ن گژھِ وۄنۍ گۄناہن ہُنٛد پہاڑ کھڑا سُہ تُرِہت فِنار نہٕ یِہُن بٕتھِ کھڑنہٕ جہنمس عملہٕ ٲسِتھ گژھِ کھسار عملہٕ ٲسِتھ گژھِ کھسار امہِ دۄہ خٲطرٕ کٔرِو تیٲری کیازِ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراق نعلیہ جنت چھُنہٕ زیادٕ دوٗر یوٗتاہ تۄہہِ پننہِ بوٗٹُک تسمیہ دوٗر یُتُے چھُ جنت دوٗر یعنی اعمال چھِ تِم یُتُے چھُنہٕ یوٗتاہ زیادٕ دوٗر چھُنہٕ جنت اور وَنَارُ مِثْلُ ذَلِكَ مگر نار تہِ چھُ یُتُے دوٗر تِم اعمال کٔرِو یِم واتناونو جنتس تام اگر نہٕ کٔرِو تیٚلہِ واتناونو جہنمس تام بخاری کتاب الرقاق کے حوالے حدیث مبارک جنت چھُنہٕ زیادٕ دوٗر جنت بنیو زینن وٲلۍ جنتس بنیو قدر کرن وٲلۍ اگر نہٕ جنتس بنیو قدر کرن وٲلۍ تیٚلہِ چھُ یارو مسلمانو تیٚلہِ بوٗزِو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دپان كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ ٲسۍ دربارس اندر مجلس آرٲے ٲسۍ آواز گٔے
آواز گسن پتن کرک بیان تدرون ما هذا یارو تیچھا معلوم یہ کیا آواز گئی یہ آواز بوزو یہ کیا آواز تیچھا معلوم دبک اللہ و رسولہ عالم بہتر زانن پروردگار بیتران دی زانیران سد زانن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو فقلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو هذا حجر یس کنیا یس از بروٹ 7 وری آئی جہنم کی گلی پیٹ تراون از گئی 7 وری یوت سکستان ان المنافقین فی درک اسفل من النار سکس مز آسن منافق 7 وری لگ کنی کت پڑ واتنس نہ کنی کے ٹائم چھ لگن اگر 10 پورو پیٹ تراون اچھن سیکنڈ تے لگن 7 وری لگ کنی کوت واتنس سکس مز واتنس یہ جہنم گہرائی کرمز بیان محمد ات تپش آسی امیک نار کیا آسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من النار جہنم یہ 7 حصہ یہ تک نار نار جہنم 7 حصہ یعنی 7 حصہ تراؤ ایک سائڈ پتہ 7 حصہ کس یہ نار کن 7 حصہ چھنہ کتھے ییٚلہِ وۄنۍ 7 حصہ آسن برابر تو یہ کیا آسہِ ٹنگلس سۭتۍ چھِ بۄڑن زیٖر کرنس ٹنگلس سۭتۍ چھُ آسان اتھٕ لگنہٕ أمۍ چھُ آسان اتھٕ ختم کوٚرمُت ییٚتہِ وۄنۍ یُتھُے 7 حصہ آسہِ یہِ گوٚو جہنم چھُ تمیُک 7 حصہ کوٚرمُت بیان محمد رسول اللہ جہنمس کنٹرول کرن وٲلۍ فرشتہٕ یون تعداد کوٚرُکھ بیان 4 ارب تہٕ 90 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ یم جہنمس چھ کیا کنٹرول کر ماسن یم یل ترائن یم تم یم واریاہ زیادہ سخت گلا کسک آیت مبارکہ شداد علیہ سو آیت مبارکہ چھ قرآن یم آسان واریاہ زیادہ متشدد واریاہ زیادہ سخت اگر یمن نشن بچنچ بات یم ترائن انسانس یل بہرحال نہ آسن یم نافرمان مسلمانو ام نش پن پان امی خاطر چھ رب دپن تیاری کر امی خاطر قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها دہ ووت آیت مبارکہ کر تلاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ سا وات یومئذ تحدث اخبارها یم دہ زمین پنہ خبر کڑ یارن کورک بیان یارو اتدرون ما اخبارها تہ معلوم یم کم خبر آسان یم زمین نبر کڑ امہ دہ یم کم خبر آسان تہ معلوم یم کور بیان قالو اللہ و رسول عالم بہتر زانن پروردگار تہندی زانیران زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے یارو فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد یم آسن تم خبر یم زمین آسن کیچ کرم زمین چھ سکین کرن پرت کنس انسان چھ زمین کرن سکین پرت عمل سکین گسن یتن یس عمل آسن کرمز بدکاری آسن کرمز بدل کان چیز آسن کورمت امیک آسی ویڈیوگرافی موجود یہ چھا کہ یم خبر نبر عرش مجید کیا فلان دو گوئی میں پٹ فلان کام کرن وول بنان زمین تے گاوا زمین تے دی گواہی یہ کڑ یم خبر نبر یتن یس عمل آسد کرمس یہ تو یوت نہ کیا یہ سدو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نم ادن پانے گواہی کھور دن پانے گا جسمک اعضاء دن پانے گواہی چلنچ بات آسنے کے چلنچ بات آسنے کے انکار کرنچ بات آسنے کے مکرنچ بات آسنے کے بلکہ کس اعزاز دانائی گواہی ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب دپن امی خاطر ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دیو نظر میں چھا جانا تیار
ثم بنوت دنیا کو یت مکان تن بنائیم محل خانائی تو دو تم یا بالاس پیٹ پتہ آسان دو بالاس پیٹ یعنی آخری ٹائم آسان ووتن اتے پیون پایس یمن پت مشین تیتس کالس آسان دپان ون چھم نیچی سندس نیچیس مکان ناز ون چھم اکوئی تمنا یمس نیچی سندس نیچیس گوسم کن شے سیزرا گژھن بس پت مرہا شہول پت مرہا پتہ تمس تہ کرن پتہ دپان ون چھم ام سن بچہ وچھان ون بس پتہ حظ مرہا شہول یہ چھن شہول مران امس چھ مران تہ آسان یسی فکر بنائیم محل خانائی تو دو تم میں بالاس پیٹ میں چھن یاد میں آخر کیا چھو ٹھکانا یہ کیا سپدوں میں چھن یاد میں آخر کیا چھو ٹھکانا یہ کیا سپدوں بکس بت دم خدایس کن رسولس کن قیامت دو قرآن میں نسگرس اندر چھبے گانا یہ کیا سپدوں بزن کر رہا تھے سوال تل سا کنسی مالس دپو ون سا اے یہ کتاب پتھر چھ یتن یہ کس یہ گئی میانس نیچوی سن میٹرک حساب ہاں یا میتھ انگلش دپس یہ قرآن مجید یہ سپارہ ہیکہ کڑت کن شے سورہ یاسین ہیکہ کڑت دپان بہ ان پڑھ مے کتھ پتہ قرآن میں نسگرس اندر چھبے گانا یہ کیا سپدوں یہ وپر چانس گرس مز ات انگلشس اصل مقام انگلش زانک امیک ے لیسن تہ معلوم میتھمیٹکسک لیسن تہ معلوم فزکس ریفرنس تہ پرزناون کیمسٹری ریفرنس تہ پرزناون مگر سورہ بقرہ ہیکھ نہ کڑت نہ کیا ہیکھ نہ کڑت ژٕ ہیکھ نہ کڑت سورہ یونس ژٕ ہیکھ نہ سورہ کہف کڑت یہ کیا دلیل قرآن میں نسگرس اندر چھبے گانا یہ کیا سپدوں کاش یہ پنس ژتس پومت زا مے پگہ حساب حساب دن اللہ تعالیٰ سے مے جواب دن تیلے آسا نا یہ حالت سانن گرن تیلے آسا سانن گرن اندر قرآن یو اتہ آسا صبحن تہ تلاوت گژھان تو شامن تہ تلاوت نہ صبحن تلاوت گژھان نہ شامن تلاوت نہ صبحن نماز یوان پرن نہ شامن نماز پرن یل وین پرتے کان گرک زٹھا یور گژھان دپان بت پھولا چھا تیار تو وتھان تو شونگان مے صبحن سلی وتھن عیالس پرسن نہ زان نماز پڑوا کن نہ پڑ مسلمانو جواب چھ دن اللہ تعالیٰ سن دربار اگر یسن چھ پنن پان بچاون تیل کر تم اعمال یم اعمال کریں بیان ربن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھ ممکن ثمہ ہے کہ کائنات سندر کامیاب گژھیت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ انسا پانا پنن پان یمن اندر تھایک یہ بیان کرو یخرج عنکم من النار محشر گز برپا مادان آس برپا محشر جہنم اندر نیر گردن اخ نیر جہنم اندر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو عینان تبصران امس آسن زچی آسی وچھن اد گردن آسن زچی آسی وچھن وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ امس آسن کنزے آسی بوزان وَلِسَانٌ يَنْتِقُ امس آسی زبان آسی کلام کران ترمیزی ابواب صفت الجہنم امد کرو بیان یقول یہ ون انی وکلت بثلاثت بچس ترین پر آمز مسلط کرن بچس ترین اشخاصن پر مسلط آمز کرن بکل جبار عنید پرت کنسی جبر کرن والی سن نافرمان سن خاطر چزبا آمز
تراؤن اہند خاطر امس پہ مسلط کرنا وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس دست دراز کران یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس منگن وول بنان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس حاجت روا مشکل کشا زانان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس اولاد منگان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس حاجت روا زانان ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ نوکری ژھانڈان روٗد ژھانڈان شیٖن ژھانڈان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ شیٖن آسہِ ژھانڈان روٗد آسہِ ژھانڈان یا تاپھ آسہِ ژھانڈان اللہ تعالیٰ ورٲے یم تہِ ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ برونٛٹھ کنہِ آسہِ دست دراز کوٚرمُت أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھَس بہٕ مُسلط کرن آمٕژ وبالمصورین بیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ یم تصویر بناون وٲلۍ یم مصور کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا سوچان آز اس ما چھُ یمن جاین ما یہِ اَسہِ ناو کُنہِ جایہِ چون تو میون گوٚژھ آسُن پروردگار سون ناو یِن تِمن اندر یمن ژٕ عرشہِ کِس سایس تل یمن ژٕ جنتس اندر جاے دِ یمن ژٕ جنت الفردوسس اندر جاے یہ گژھِ آسٕنۍ ژےٚ تہٕ مےٚ شوق تڑپ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ دُنیٲیی طور چھِ آز تڑپ مےٚ گوٚژھ آسُن واریاہ تھوٚد پوسٹ مےٚ گوٚژھ آسُن فلٲنۍ چیٖز مےٚ گوٚژھ آسُن فلٲنۍ چیٖز یہِ گژھِ تڑپ آسٕنۍ مےٚ گوٚژھ آخرتس اندر اَمہِ چیٖز تُہۍ چھِو وٕچھان صحابن ہٕنٛز زندگی تِم کیٛازِ ٲسۍ آسان تِمن اوس کم آسان پلو لٲگِتھ ہفتس منٛز اوس تِم اکہِ لٹہِ سُے چھلان تہٕ پتہٕ سُے لاگان اوے آو بیان کرنہٕ جمعہ دۄہ ٲسۍزیو سران ضروٗری غسل بیٚیہِ ٲسۍزیو پلو کیٛاہ لاگان چھٔلِتھ لاگان چھُ صحابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمن اوس آسان سُے پۄشاک تِمن ٲس نہٕ یہِ فِکرٕے پۄشاک ہُہ چیٖز یہِ چیٖز منع چھُنہ اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز جان پۄشاک لاگُن اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ البتہ تِم ٲسۍ نہٕ یِمن چیٖزن سنان تِم ٲسۍ دپان اسہِ گوٚژھ ناو لیکھُن پروردگار یِمنٕے اندر تِمن ٲس یِہے فِکر آسان دۄہس تہٕ راتس تتہِ ییٚلہِ سُہ یار اوس تیٖر رچھان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہِ رُکیو أکِس جایہِ أمِس دوٚپُن أمِس نوجوانس ول کھےٚ اسہِ سۭتۍ کر تنوُر ول اسہِ سۭتۍ کر أمۍ نوجوان دوٚپُس اِنی صایِمُن بہٕ چھُس روزدر بہٕ چھُس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گوٚو زبردست پریشان دوٚپُن ییٖژاہ چھِ تٔپِش مکٕچ ییٖژ چھِ گرمی یہِ چھِ اتھ اندر تہِ روزدر یِتھِس گرمس اندر روزدر بہرحال تہٕ یِمو کھیوٚو دوٚپُن وۄنۍ کروس آزمٲیشا وٕچھو چھا نیریا آزمٲیش برابر نظرا دِمہوس دوٚپنس یارس تیٖرو منٛز دِتن اکھ تیٖرا تیٖرو منٛز دِن اکھ تیٖر دوٚپنس بہٕ چھُس نہٕ مٲلِک بہٕ چھُس نہٕ اتھ مٲلِک کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ امانت اتھ چھُ مٲلِک بدل بہٕ چھُس رچھن وول نہ زِ تٔمِس کتہِ چھے مٲلِکس پتہ دِ ژٕ بیٚیہِ دِمہوے ژےٚ تہِ أڑہن ماز ہن افطارس کِژ دِ ژٕ تیٖرا ولہٕ سہلٕے چھُ تٔمِس چھنہٕ پتہ دپُس سُہ نیوٗ رامہٕ ہُنٛد نیوٗ پھلٲنۍ یہِ گوٚو ییٚلہِ أمۍ یہِ بوٗز دوٚپنس عین اللہ یِتُے یوت نہٕ یِہوے کرٛٮ۪کھ دِوان دِوان ژُل واپس اندر واپس ژُل یِہوے چھُ کرٛٮ۪کھ دِوان عین اللہ ژٕ چھُکھ دپان مٲلِک چھُنہٕ وٕچھنٕے مگر کتہِ چھُ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ رۄب چھُ نہ وٕچھن وول رۄبٕے وٕچھان چھُ بہٕ کٔمِس تھاو کھٲٹِتھ بہرحال عبداللہ بن عمر لاڑیو پتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپُن ہے یُتھ نوجوان گوٚژھ نہٕ مُتقی تہٕ پرہیزگار غلام آسُن کینٛہہ یہِ نہ گوٚژھ نہٕ غلام آسُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ آزاد آسُن پتہٕ لاریو سچ کوٚرُن معلوٗم ییٚمہِ قٕسمُک نوجوانن لاریو یپٲرۍ اہن سا لاریو وۄنۍ یہِ کُس یہِ کوٚت گوٚو پھلٲنۍ جایہِ تہٕ لوٚبُن أہنٛدِس مٲلِکس دوٚپُن غلام ما کٕنکھ تٔمۍ دوٚپمس آ ییٖتِس دیٖنارو دِرہمن أتی تُلنس دیٖنارو دِرہم کرنس حوالہٕ یہِ کوٚرُن آزاد یہ کوٚرُن آزاد یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ اَمہِ پتہٕ دوٚپنس یُس أمِس جب اوسُے ژےٚ رچھنہٕ خٲطرٕ اتھ ووٚن قۭمتھ امیُک قۭمتھ تہِ ووٚننس قۭمتھ کوٚرنس ادا أمِس نوجوانس کوٚرُن بیان دوٚپنس گژھ وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ غلام وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ تیٖر رچھن وول وۄنۍ چھُکھ ژٕ تیٖرن ہُنٛد مٲلِک گژھ تیٖر تہِ گٔیی ژےٚ گژھ تیٖر تہِ گٔیی وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَخرَج لَہُ مَخرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِب ژٕ مہ بر پرواہ اللہ تعالیٰ چھُ کھیاوناوان وول چاناوان دِنہٕ وول یہِ چھُ تٔمِس پانس تام وَفِس سَماعِ رِزْقِکُم وَما ژٕ مہ گژھ پریشان اگر ژٕ کِردار پنُن بچاوکھ اللہ تعالیٰ چھُ مٹہِ چون کھیاوناوُن چاناوُن رۄبس چھُ مٹہِ چون مقام تہٕ مرتب ژٕ کیازِ گژھکھ پریشان
اس نوجوانس بول عزت دستار پروردگار ون سان جوانن تی عزت دستار پروردگار سان بزرگن تی عزت دستار پروردگار سان ماجن بین کر عزت حفاظت پروردگار رب ونس بوز سید عمل کرن توفیق سان کبیر صغیر گناہن کر مغفرت سان خطا کر معاف جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور پروردگار عالمین یم بیمار تمن کر شفا ہسپتال کن بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا